Firal Chingkhatpagi Thouram Yaoba Lakpada BJP ki worker Singna attack Tourakle Kairau Assembly constituency da NPP ki mirep oidiba MD Nasiruddin Khan allies boy gi ngarang pangthoki ba Firal Chingkhatpagi Thouram Yaoba Lakhiba miyoi singi gari thugairakle haire thawong asi BJP ki worker singna Firal Chingkhatpa chatpa yaroi haina athingba piduna chatharakpani haina maral sirakle hairiba thogdok adu ngarang ayung pung 13 minute kunthra tabada Funal Maringkhul dagi miyoi khara Firal Chingkhatpa yaunaba lakpada langdum amasung Funal Maringkhul kakathiba lambida lairamba BJP gi worker sing aduna nunglang silakpani haire thogdok aduda Maruti Suzuki Ben ani MN01S 2793 amasung AS01AK 0402 da nunglang sinduna mingsel thugairakpane loina na gari ani aduda tonglakpa miyoi mangarom su nungna pankhi ka hena sokapandi yaukhide haire Nakalamarom ACS ki manung chanba Arapti awang laikai desu NPP gi mirep MD Nasiruddin Khan allies boy gi Firal Chingkhatpada satpa yarui haiduna BJP gi workers sing namiyoi kaya athingba pikre haire madugi mathakta pot lana na purakpa potlam sing phauba gari dagi sing thaduna mangan takhan khibada natana Firal Chingkhatpa yauba lakhiba nupi amadi sampoiduna phurakre haina pendaba phongdorokle Manipur gi miyamna National People's Party bu thazaba hengalakle haina Party asige National President Conrad K. Sangmana Pongdoki Bagaloina Tanka Kanitokna Pangtokadaba State Assembly Mikalasida NPP na double digit Pangduna Laingak Semlagani Haina Thazaba Wapam Thamkre Wapam Ase Ngarang Kairau Assembly Constituency the NPP ge Mirep Oideba MD Nasiruddin Khan allies boy gi Firal Chingkhatpaga Mari Lainana Pangthokiba Thouram da Pongdokivane Kiamgai Muslim Awang Laikai da Laiba Mirep Asigi Yum da Pangthokiba Thouram aduda Meghalaya ki Chief Minister suwediba NPP ki National President Conrad K. Sangmana makha taraduna haukiba chahi kunlom asida NPP na Manipur da campaign kaya chathaduna lakli haikhe androgi irang da chena batara kani thoi phagat khre lakadori batara kani thoi suba Manipur Legislative Assembly ki mikhal asibu yamna ingna tapna pangthokpa yanabagi damak andro Assembly constituency ki manung chanba yambem gi mafam kharada thiba humbagi thabak chathabada mikhal ga mari lainana thokiba irang da Senabani haiba miyoi taragani thoi police na fagat khrei Pauksi asin phangba pauna hai Imphal East District Police Imphal East Commando Special Commando Khawai Soi CDO Thobal CDO Imphal West amasung Central Armed Police Force ki apunba kangbu amana ngarang ayuk pung 3 minute kunthra taba matamdagi hauraga pung 8 phauba Yambem area da thi humbagi thabak sathakivane Imphal East District ki Superintendent of Police M. Pradip Singhagi mijeng makada sathagiba operation aduda andro AC da thokiba mikhalga mari lainaba pre-poll violence da senabani haiba miyoi taragani thoi phagat khibaga loinana makhataba logi oiba thabak Thouram sing laukhanaba thabak paikhatpa hokre haide wangu da bomb pokhaiba da security personnel ani sokle Taksing district ki manung chanba wangu lupa marup mayada ngarang numidang pung 3 ka minute nifuga mangarom tarakpada sakhang daba sing da bomb pokhai handuna attack tawrakpada Indo-Tibetan Border Police IDBP ge personnel ani soklei asokpa ani gi manungda amagi phibam luna leire police tagi phangba pauna hai tarani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi tha asige kungani panda pangthokadoriba ahan ba tangka ki mikhal ngak senana ba IDBP ge personnel sing adu handakta nauna thunglakibane wangu gi polling station sing ngak senba ge thogdang logodaba personnel sing adu pulap oina wangu tera high school da leirakibane E49 by 612 battalion gi personnel sing adu ngarang numidang patrolling chaluraga makhoi matam kharagi oina hangba kemta halakpage lambida sakhangdaba singna hand grenade ama langsinduna attack tawrokhibane bom langsinduna attack tawromliba kangbu adu Maruti car amada lakhi amasung car adu maktada nanthoklaga satki haire bom machena panduna soglaba personnel sing adudi Uttarakhand dagi Girja Shankar sahi kuntra amasung Gaurav Rai sahi kunga taruk ne Shankar gi sifai number na CT GD 100330252 ne aduga Gaurav Rai gina CT GD 130450477 ne haire thogdok adu thokraba tungda makhoi ani kaksingda leiba Jivan Hospital da laikananaba pukhalakhe mafam duda han balayeng chatharaba tungda Imphal da purakre makhoi ani gi manungda amadi marakta khutta bom machena pale aduga atopa aduna makhong yauna haksangi mafam kaya marumda bom machena pali haire Siva Sena gi election manifesto phongkhre point taraga taruk Yaoba Siva Sena gi election manifesto ngarang Siva Sena gi National General Secretary suwediba Rajya Sabha gi MP Anil Desai na lusingduna phongkhre ngarang bapupurada leiba Siva Sena Manipur unit ki office da phongkhiba Siva Sena gi manifesto aduda yauriba wafam sing adudi
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngakpa nupi singi chada kuntra humdoi reservation thamba afaspa lokthokpa yelhomi singi tungkoiba policy semba grassroot level dagi lairaba muthatpa agriculture horticulture fishery amasung handloom and handicraft mai onsinba restricted area permit lokthokpa su yaure lairaba singbu muthanaba thabak sing local club organization singa khusam naraga angamba thabak paikhat kane मियाम पुंबदा थकनबा अफबा इसिंग फंगनबा क्वालिटी लैबा लंबी सेमगत सागतपा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थुना साबा लोइसनबा आर्ट एंड कल्चर दा अखनबा मिजेंग थंबा हेल्थ केयर अमसुंग हॉस्पिटल सिंग अपग्रेड तौबगा लोइनना जेनिम्स रिम्स असि एम्स की थाकता पुखतपा ड्रग की मायोक्ता चौबा लाल अमा चंगसिनबा एजुकेशन सिस्टम फगननबा लालौलुप सिंग वारी साबा अमसुंग मणिपुर दा खुंदारिबा फुरुप खुदिंगमकपु पुन्ना शांति ओइना लैमिनना बहोनगनी हाइबसिने मैनिफेस्टो फोंबगा मरी लेना अनिल देसाई ना हाइखे चौखटपा लमदम अमा ओइबदा यामना मरु ओइरिबा से मई थकनबा इसिंग अमसुंग हेल्थ केयर ने मणिपुर दि तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंग असि मतिक चाना लैबा उदे लमदम असिगी सेनमिटलोन हेना फगनबा स्कीम सिंग दा हेनबा मिजेंग चंगदुना मखोइगी मफम कनना बहोनगरने इलेक्शन मतम खक्ता नतना पार्टी असिना मणिपुर मियामगी दमक लेपकने लमदम असिगी सेनमिटलोन फगनहनना हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फिशरीज अमसुंग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हेना पुंगनिंग थगोटकने मसिगी अखनबा पॉलिसी सु सेमगने सीबसेना मणिपुर की प्रेसिडेंट एम तोम्बी ना हाइखे स्टेट असिदा लैरिबा मियाम असि मांगलोम दा संगसिनबा ngamdana लैरे लाइरबना लाइरगा लैबा इना खुनबना इना खुलगा लैखिबा अमदि लौमी सिंगी ओइबा मफम अमा पीदना लैरिबा असि स्टेट असिदा शासन तौरखिबा कांग्रेस अमदि बीजेपी ना पीबा खुदोलने बीजेपी ना अफसबाबु ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एक्ट ओंथोखरे भक्त चरण दास बीजेपी ना अफसबाबु ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एक्ट ओंथोक्तुना मिचम मियाम दा टारगेट तौरे मसिना मरम ओइरगा मणिपुर मियामना एक असिबु लौथोकनबा तक्सिनदुना लागले अदुबु बीजेपी ना मियाम की इहुल खंगदना लैरी हाइना कांग्रेस के मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दास ना फोंदोखरे पांथोकदोरिबा मिखल असिदा करिगुंबा बीजेपी बु माइथिबा पिरमलगा कांग्रेस ना गवर्नमेंट पाइरकलबदे अफसपा असि लौथोकनबा चपचाबा थबक लखुटकने कांग्रेस पार्टी की ओइबा चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अमा लाउथोक्तबा असिना मणिपुर कांग्रेस चाउना माई पाकपदा अवाब ओइगनी हाइबा वाफमदा महाकना हाइखे पार्टी असिगी ओइना हानगे सीएमओ इबोबी याउना सीएम ओइबा याबा मतिक चाबा लुसिंगबा कया अमा लैरे मिखल असिदा पार्टी असिना सीट होमपुगी मनुंगदा कुंट्रागा मंगादगी निफु फाउबा फंगदुना गवर्नमेंट सेंबा ngamgani हाइबगे थाजबा लै सीएम बीरेनना बीजेपी ना मिखल ममांगदा थमखिबा वासक सिंह थबकता अमता ओंथोकपा ngamdabana महाक बीरेन माइथिनबगी अचौबा मरम अमा ओइगने मणिपुर असी कांग्रेस माइंडेड ओइबा स्टेट अमनी हाइबगे अचौबा खुदम दे पार्टी असिबु थंगना थंगना ताम अहुमलक मणिपुर मियामना गवर्नमेंट पाहेलखिबा दुने बीजेपी ना गवर्नमेंट पाइखिबा दु मियामना पामलगा पाइखिबा नते आइन की वांगमदा थबक कया अमा तौरगा नंफु सापुदा पाइखिबने हाई कोर्ट ना एमएलए तरागनिथोय की मथक्ता ऑर्डर ताखरबसो कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा ऑफिस पाइदुना लैरे अफसपा की मतंगदा पल्लदुना हाइखे एक असि मणिपुर दा नतना नॉर्थ ईस्ट दा अचौबा इशू अमा ओइरिबने नागालैंड एक असिगी मरुमदा मिचम तरागा मरी हाटखिबा थोकदोक पल्लदुना सेक्यूरिटी ना एक असिबु लाना सिजनबने मणिपुर दसु एक असि अचौबा इशू ओइरकपदगे मतम अदुदा गवर्नमेंट पाइखिबा कांग्रेस ना मसिबु हंदोकनबा चपचाबा खोंथांग लौखि मिखल असिदा कांग्रेस पार्टी ना सीट होमपुगी मनुंगदा सीट कुंट्रागा मंगादगी निफु फाउबा फंगदुना गवर्नमेंट सेंबा ngamlagane बीजेपी की लुसिंगबा सिंगना मणिपुर हंजन हंजन लाक्तुना वोट खोमलिबा सिना ताकपदे बीजेपी असि मराई चाइथरकले हाइबने कांग्रेस ना सीट होमपुगी मनुंगदा सीट यांखैगा मरीदा मिखल थेंगनरिबा अमदे अतैना सीपीआई सीपीआईएम आरएसपी जेडीएस अमदे फॉरवर्ड ब्लॉक सिंगा प्री पोल अलायंस सेमदुना चटमिनरे अरोइबदा ताबिरिबा पुंगदमकपु थागतजरे।